Assalamu alaikum hormatly dostlar. Bu sabagımızda Kırgızistan tuuralı bir buklet jasaylı. Ötken sabagımızda biz karkasты jasagan bolчубуз. Azır bolsa aябай жөнөкөy bir buklet jasayбыз. Bukletти köp kıйнабайбыз, özüбүздү дагы убакытты коргош үчүн, köp убакыт коротпош үчүн. Ошондуктан сразу sabagыбызды баштайлы. Мен азырынча керектүү болгон материалдарды кыскача мындай кылып даярдап койдум. Мына жерде Кыргызстан деген папка бизге керек болот. Иконкалар, андан кийин андан кийин шрифттер, мынакей бул шрифттерди жана иконкаларды каяктан алганын билесиңер, мурунку сабактарды көргөн болсоңуздар. Андан кийин бир канча сүрөт, мындай кылып логотип, туризм логотипи. Андан кийин болсо тексти, мынакей могул немеден алайлы деп атам. Президенттин расмий сайтынан мына жерден текст бар, анан ажайып жайлар деген ошону негизинен биз информационный буклет жасайбыз. Ошондуктан азыр болсо сабагыбызды баштайлы. Биринчи болуп Corel каркасыбызды ачабыз. Каркасыбызды азыр могул жерде оборот, арка тарабы, бул жак болсо лицо деп турат, могул жер. Андан ачкандагы ичиндеги бет болот. Бул экинчи страницада болсо үчөө тең түз эле кетет. Бул жакка бүт информациялар жазылат. Бир нерсе көңүлүңөрдү тарткан болуш керек. Кайсы страницага өтсөк дагы могул оборот, лицо деген жазуулар калып калат. Анткени бул рабочий областтын сыртында болгон нерселер. Рабочий областтын сыртында болгондор башка немелерге дагы башка бүт страницаларга тиешелүү болот. Эгер бул жазуунун бир бөлүгү рабочий областтын ичинде болсо, мисалы үчүн азыр страница 2-де турат, страница 1-де көрүнбөйт. Ошондуктан эгерде сыртка кое турган нерселериңер болсо, буга маани беришиңер керек болот. Так, анда биз биринчи болуп лицодон баштайлы. Бул жерде менин оюма келген бир логотипти коюп, андан кийин бир жакшы сүрөттү коюп туруп, андан кийин Кыргызстан ажайып жерлер деп жазуу. Андан кийин болсо кийинки немеге өтө беребиз. Эң аягында бул жакка келебиз. Бул жакка информация жазсак деп ойлоп атам. Карайбыз аны. Так, кеттик энди баштайлы сабагыбызды. Биринчи болуп логотипти алып келебиз. Логотипибиз достаточно чоң эле экен. Биз буклет эле чыгарганыбыз үчүн негизинен печатка жиберилип аткан маалда бул неменин пикселдери бир аз дагы көбүрөөк болсо дагы жакшы болмок. Бизде азыр вектордук варианты жок. Издесек тапсак болот эле. Мисалы үчүн C-Logодо болсо керек. Бирок азырынча биз көп неме кылбайбыз. Көрүп атасыңар, raster RGB деп атат. Биз типографияга жөнөтөт экенибиз үчүн, типа ошондой болгон үчүн RGB болбош керек, SMIC болуш керек. Андан кийин 1.72.72 деп атат. 72.72 деген типография үчүн туура келбейт. 300-300 болуш керек. Бирок мондай кылып мунун санын кичирейткенибизде, биздин логотипти өзүбүзгө ыңгайлуу кылып туруп кичирейткенибизде, мынакей топ центр дейли. Көрөлүк, дагы бир аз кичирейтсек болот экен. Бул чекиттердин да артканын көрсөк болот, мынакей. 229 дейт. Бизге 229 да жетпейт негизи. Ошон үчүн растровое изображение преобразовать в растровое изображение деген келебиз. 300 болсун дейбиз. Биз 229 деген ордуна 300 болсун деп атабыз. Андан кийин SMIC-ке өткөрөлүк. Анткени биз типографияга жиберебиз деп атабыз. Так, SMIC дедик. Окей. Эми бир аз өзгөрдү. Жана бул жерде 300-гө 300 точка болуп калды. Бул бизге жетиштүү. Ошентип туруп жасадык. Ал эми бул жакка бир сүрөт алып келелик. Мен жана сүрөттөрдү издеп туруп неме кылып койгон болчумун. Бул жерде көрүп атасыңар. Бир жакшы кооз сүрөт алып келелик. Мынакей могул мисалы үчүн туризмди неме кылган жакшы сүрөт экен. Албетте Кыргызстанды только жайлоолордон, тоолордон, кырлардан тургандай кылып көрсөтүп атат, бирок албетте эгер сиз үчүн керектүү болгон немеден форматта болгон сүрөткө алмаштырып алсаңыз болот. Так. Мындай кылып койдум. Биз силер өзүңүздөр билгендей эле могул сызыктар бизге просто жардам эле кылат. Буларды кийин көрүнбөс кылып коебуз. Ошондуктан бул сызыкка такап коюп атам. Проблема болбойт бул. Жабыштырып коюп атам. Бул сызыкка чейин. Так, андан кийин
Eğer de bunu biraz daha kovuzlaştırabız desek, kalasak bunun chetine bunday qilib turib bir ramka chiyip qo'yishimiz mumkin. Bunu da shunday qilib jabishtirib, ko'rasizlar, olib kelganda o'sha yerga жеткенде magnet siyaqti o'zini tartadi. Nima? Chetlerin. Tak, biz hozir prямouгольнигimizni qarab turamiz. Bunun abresini biraz cho'ng'aytiraylik. Çok o'ta cho'ng bo'lib ketdi, 2 mm. Bunu bo'lsa, misol uchun boshqa bir tusda qilib qo'ysak bo'ladi. Bunday qilaylik. Даже bunu dağı mo'ljaldagi tuslardan birisinden alsak daha yaxshiroq bo'luvchiday. Mol tusda olaylik. Bu uchun pipetkani qo'llanamiz. Bu tus bo'luvchi. Oy, kechirasizlar, mishqaning o'ng tarafini bosasiz. Ondan keyin bu yoqqa bo'lsa Qirg'iziston deb yozamiz. Al uchun bu shriftlar chuktashimiz kerak. Tak, shriftlarimiz bu yoqda. Men bu domain display degan shriftni zaголовоктар uchun, bu alias degan shriftni bo'lsa tekstlar uchun o'ylanatam. Agar yoqmasa keyin boshqa shriftlarga da o'tkazsak bo'ladi. Shriftlar juktayotganda barlig'ini belgilab turib, optom juktasak da bo'ladi. Kelgilemek KZ domain display degan tekstga shriftni açamiz. Tekst kelaylik. Bu yerda Qirg'iziston degan yozuvni olamiz, kopировать. Tekst F8 bilan chaqirdim. Undan keyin tekstimizni qo'ydik. Endi bu yerdan bo'lsa KZ domain display degan shrift olaylik. Bundan keyin biraz black deganini qo'yaylik. Qirg'iziston deganni tanladik. O'rtaga qo'ydik. Даже bunu biraz cho'ng'aytsak bo'ladi. Cho'ng'aytirdan burun bo'lsa, bu yerga bir duplikatni olaylik. Yana buga ikkinchi tekstimizni olib kelaylik. Ajoyib joylar deydi. Tak, ajoyib joylar degan yozuvimiz da barlig'i cho'ng tomg'alar bilan bo'lsin. Ondan keyin Qirg'iziston degan yozuv misol uchun 21 punkt bo'lsin hozircha. Keyin cho'ng'aytirib kerak bo'lsa kerak. Mana bu sentr qilib qo'yamiz. Keyin cho'ng'aytganda kichirayotganda da o'sha nimadan o'rtadan ketish uchun buni da sentr qilib qo'yamiz. Bunday qildik. O'shunda buni bundan kichikroq qilish uchun buni 21 qildik. Buni bo'lsa 13 qilaylik. Endi ikisini cho'g'il qilib turib bir cho'ng'aytsak bo'ladi. Buning uchun 21 bilan 13 tanlaganimda bo'lsa, keyin bir vaqt kelganda aytib berayin. Hozir bo'lsa vaqt ketirmay nima qilaveraylik? Bunday qilib turib. Fibonacci sanları degan narsa bor matematikada. O'shul sanlar bilan nima bo'lish uchun shriftlarda shunday qilib tanlaganga harakat qilaman. Ani atayin bir sabaq qilib aytib beraman buyursa. Tak, hozir bu yoqqa bir tik pushtiq qo'ydim, чтобы nima bo'lish uchun. Buni dağı o'shunday tusga qo'yamiz. Sirtini olib soldik. Endi ostindagi nimani tanlashimiz kerak-da, ustini chiqarib qo'yishimiz kerak. Buning uchun altni bosib, ostindagi tekstni tanladim men. Shift page up. Ondan keyin bunu bo'lsa kelgili oq tusda qo'yib qo'yamiz. Bunday qildik. Ondan keyin kelgili bu yoqqa bo'lsa, janobi Qirg'izistonning rasmiy nima sayti bo'lgan, turizm sayti bo'lgan nimaning ссылкасini qo'yib qo'yamiz. Tak. Bu yoqqa bo'lsa Alice degan shrift bilan kelaylik. Eğer de daha biraz bozdayız desek, bu yerga bir omeni bunday bir issiq bo'ladi.
Mineki жақын болып кетті. Алайын. Бұл жаққа болса дубликатын алып тұрып, ол жаққа right деп қойсақ, мінекей екі тарafına тең бірдей ұзындықта сызық қосылды. Keyinchalik керек болса, ол жаққа bir ойма же bir нәрсе қосып қойсақ болады. Азырынша болса, бұл лицо тарабымен işimiz бүтті дей берелік. Так, келгіле ол лицо оборот деген жазуларды алып сала берелік. Уже біз білеміз да, қаяқта не бар екендігін. Андан кейін так, менімше біз мұны неме қылайын, суреттерді, жоқ, суреттер сурет қала берсін де, o fondu demege çeyin çıkarıp salaylı. Chetke çeyin. Qaragıla, negizinde mojerden kesilip, birok biz sırtqa çeyin çıkardıp. Nege degende kesile turgan bolsa dağı sızığı nememiz, fonumuz en ayağına çeyin kelsin de otağızdı. Eğer monday qılıp koysak, bir adaşu menen nemenin qata ketip kalışı mümkün. Bulacak biz için, Çernevik biz için gereksiz bolgan yer, Çernevik dilemesler gereksiz bolturgan yer, bir oşuğa da çıkarıp salayırız. Tipografiyaga jiberiп atqanda erejelerden birisi. Tak, andan keyin içki betini ötöylik. Andan keyin en ayağında bolsa, ol eki betini jasayız. Oşunda neme boldu qo'yayım. İçki betini öttük. Tak. Biz adaştırıp alıp turuz. Ikinci stransiyadan başlap turuz. Stransiyaların orunu almaştırуу da op oңой. Sүйрөp alıp kelip turup, bunun üstüne taşlay turgan bolsak, hazır orada almaştım. Mineki birinci stransiyamız bul bolup kaldı, ikinci stransiyamız bul boldu. İkinci stransiyaya öttük. Stransiyalar arasındağı perihodlu bolsa, jönökeyle page up, page down knopkaları mendele jassak bolat. Eger de sizler banday kitepke okşoğan, jurnal okşoğan dersen dizayn jasayım desеңizler, alarda InDesign men jasaş gerek. Eger de CorelDRAW men jasayım desеңizler, oşol page up, page down degen knopkalar işinizlerge jarayt. Je bolbasa mına bu jerdegi knopkalar. Tak. Bul jerden biz emi informasiyonu alıp gelip başlayız. Kelgile tekstlerimizni qarab çıgaylı birinci. Acayip jaylar dediği. Bu tekst var ekan. Kopировать. Kopировать degeni men Ctrl+C menini ele jasap atam, чтобы patraq boluş üçün. Bunday qilib turib tekst alıp keldim. Bundan keyin zaголовок бұл болса текст болсын. Мұны заголовокта алайлы. Мындай қылайлы да. Бұл текст ошындай қалсын. Бұл фигурный текст. Даже мұны алиске айландырып қойылық. Мындай қылып. Фигурный текст емес бұл. Bu простой текст. Мінеки ikinci duplikatını aldım. Бұл жаққа болса, не дедік? Текст алып келдік. Копировать. Вставить. Мінеки. Кейін бұларды ушундай қылып жайгаштырып чыгабыз. Андан кейін кейинки текстти алып келелик. Азырынча заголовокторду таштап эле кетип атам. Заголовокторду эң аягында неме кылып коебуз. Андан кейін үчүнчү текстибизди алып келелик. Даже биз азыр неме кылсак да болмок. Шрифттердин размерин дагы белгилеп алсак болмок. Эми эмне кылабыз? Баарын чогуу кылабыз, анда үйрөнүп алалы ошентип. Так, төртүнчүсүн алайлы. Жердегі информацияларды мен оқып шыққан жоқпын, бір оқып шығуыны пландаштырып отам. Өйткені Қырғызстанымызды танышыбыз керек деп ойлаймын. Так, азырынча ушул төртөөсүнөн туруп турайлы да. Андан кейін булардан 5 тексттин баарын тандадым. Shift'ти басып алып ар бирин отдельно тандасак болот. Андан кейін шрифтибиз 12-ci пункт деп атат. Печатный немеде, misal üçün 7'den çoğun bolsa жетиштүү, biz 8 koyuyluk. 8-ci punkt menен bolsun. Andan keyin mol jerge alıp gelip koyuyluk. Birinci bolup durup en üstündeki tekstibizdi alıp geldik. Andan keyin
Andan keyin bunu bolsa po centru deylik. Bu qanday kiriş söz siyaqta bolup turur bu jerde. Je bolbosо bunu nimege de alıp koysak bolat. Acayip jerler degenin aslında dagı. Oşantaylik eng jakşысы bunu alıp salıp turup. Andan keyin bunu alıp kelebиz. Bol jerge zaголовок kelet. Bunu ошентип turup jabaylı. Süret de alıp kelebиз bularga. Men bu поширение degeni tandap koydum. Чтобы iki jagынан teң birдей nemede tursun dep, düz bolsun dep. Даже molar da ошентип koyaylik. Көргөнүңөрдөй групповой кылып туруп дагы кээ бир операцияларды жасасак болот. Так, Кыргыз ысык көлдүн сүрөтүн алып келелик. Ал үчүн ал жерде келе сүрөттү колдонуп турайлы. Сохранить картинку как дедим. Рабочий столдо Кыргызстан деген папкага ысык көл деп туруп сактайлы. Андан кийин оларды сактап кое берелик. Бұл сүрөттөр biraz кичинекей болуп калды. Аларды эгерде мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо сапаттуу болгон варианттарын тапканга аракет кылгыла. Эгерде типографияга чындап эле жибере турган нерсе кылсаңыздар. Эгер өтө болбой аткан болсо, анда неме кыласыңар баары бир жанагы метод менен эле. Так. Ысык алайлы. Койду ғой. Gördüğünüzler kişineki olup kaldı. Mana bolsa olacakka dünyaya çeyin yetkirip koyuyoruz. Bundan keyin şurada açıp ketiptir. Centro deyilse. Bundan keyin bu yerge koyduk. Tak, kelgilen bu yerde biraz numarek kılıp koyuyoruz. Жазууларыбызды баарын белгиледим. Birinci katarda biraz içkeri alıp koyduk. Ondan keyin bu birinci tamgabızды çoğun kılıp koyuyoruz. Misal için 3 katarga çeyin jete turganday kılıp, чтобы tekst baştalganday neme kılsın dep. Al üçün bolsa biz bu yerde bukvitse degen hemen koldansak bolat. 3 degen nemetten de alıp duruyoruz автоматически. Так. Bunun настройкасы bunun içinde boluş gerek bir yerde bukvitse degen настройкада boluş gerek tekst'te. Neki. Bu yerden karasak, числа строк degende misal için 4 kılıp koysak bolat, 3 kılıp koysak boldu. Atmana deylik. Biz birinci abzas üstünüyle jasabız azırınca. Ondan keyin keyinki nimege ötersek bolat. Bir kızık bolup kaldı bu jeri. Bu yerge сүрөттү koyup turup nima kılabız, qanday kılabız oýlanaylik.